Halo, halo, halo. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku mau baca surat Al-Zalzalah. Al-Zalzalah artinya keguncangan. Al-Zalzalah surat ke-99. Ada 8 ayat. Diturunkan di kota Madinah. Yuk kita mulai. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa ahrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu malaha yauma idzin tuhaddisu ahbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi yasdurun nasu astatan liraw a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim.